single merkami war other bilal no sumilo omes orings tial mo mes ringi TMC channel 48 namot temela Meang el Chais may gagi dahil Meang el Chais dildo para bulwadre ilal tal sandil bukal miskinura ilal tal sil gotel Meang el Chais gida muy wasimbung dire kaloreng sa isela sil rescue lorngi ra southwest magol tirak ra ice ngam laringi adal smer lara southwest temlo siga aldu ulele mo laringi mira lurorio mira ukurula adol tirak ra ice temle approach ra Ministry of Justice adol tirak ra ice ya hel patrol boat le telmal le girin mrula repair ni momlo dial sabi irel tuor del mores kulong kal adal smer lara bluga son sorol madol tirak ra ice etem sunsurod state lo approach ra private entity temlo sabi iren mua ertra Senator Mason hire bang whip sa madire ertra surang lo sabi iren mo rescue tirakay gidel adal mesme lara sonsorol lo kiwa tedel adra boat operators masay gidel ice adol tirak ra aisen marara blueng wayal kuram lamo o kloa tokol maral el wasea senator inabo am geya ultabdi tial aisra social media mulu aisring ilmora ra other belaw go dol tirak ra aisea minister justice el minister vice president Arnold Oilo lo explain el wasera press conference el waseng raw ulem lo dial sa ilaikal bilas rablu belal tour del mover school tiral dire ala vice president minister of justice Mr. Arnold Oilo ang malkol wasing tamal la politicize kay kidel rescue kadam lang ulme kurarulil mo tura politics o aisring ma tol tirak ratigin la senator Rukubay Inabo ang malkol wasing dia ka politics hindi accountability di black low ay sertial rescue social media for political reasons di yung maral wasit trigel adal no sab irel rescue tirkay kidel adal na rason soro la di servera ara adra blua bolo denia yai kidel mal klo yung mil isem se di tara isel dr di kadambal mol marami ang al isem makatukuk mura isela anti-human trafficking office dire kal tuwa tra Ministry of Justice et yang lutabi president ra about 2 years ago adol tirak ra atagingel angel anti-human trafficking investigator Ricklet Antonio yang balagol wasing pato ka report ma payral lamira office ra anti-human trafficking office tiay kidel office mo mula raider ni raikel establishments mal ubeng siobay lol talak luasing maray la prostitution ra sila prostitution o truly ardil ngara sila kay kidel kumbali mal ubeng siobay ma se di tara Meang el Chais luasya anti-human trafficking office mo mul gather de ram gat moklen dik medung mo mula raider ay kay kidel kumbali lol talak luasing maray la prostitution ra sila kada malmul marami ang Chais Marcel Pelura Miguel engel President Pelura Miguel Donald Trump la propose ra $611 million el mura fiscal year 2020 ra tuwag sangale la Pelura Miguel el mobil muraigel territories ra Pelura Guard maigel freely associated states ra Pelura Miguel waya Belau ma Pelura FSM ma Pelura Marshall Islands madol tirak ra ice tiay del $611 million for fiscal year 2020 $3 million el close el bukti lob del bringele la fiscal year 2019 YC tiyaw nil ice el miraigel territory ra Pelura para magidar other Belau taraigel freely associated states ra Pelura Miguel ang alsel tiay del $611 million ya $526.6 million ringiya mandatory funding il muraigel territories 84.1 million na discretionary appropriations sa mo miyay kay gidel
tiay kita luto kata malmul mra Meang el Chais sel kuk isel akar karil engel radira sina el Yuing Xiao blal batikeringia churi ra karil el guilty ra tril el charges en ngaringia guilty ra prostitution, guilty ra promoting prostitution, edire el guilty ra working without permit. Adol tirak ra ay seng kangi mabatne ringi el Benito Obak lo face patokol charges hindi dol tirak ra ay seng gel batne ringi el Benito Obak silkuk karagri el morngia dir ka Michael charges el file el tutak ringi dir ka pending ending kai kidel batne ringi dira sinal yun siya ablal batti ringi rai kai kidel guilty rai kai kidel kaldel charges ma sentencing ringi mo ra April 12 ra karagri kata malmul mra Meang el Chais ma adra Bangladesh lul makadora blila pulis blel accuse ringi ra sexual assault tiang sira March 6 el tulu ay sulwasing dilu bersira March 6 en kai kidal adra Bangladesh amle sexually assault ra kikarel buig era sakura ka ng amay ma kai kidal investigation el kidal ang kai kidal adra Bangladesh sa melmol ya kaya kidal accusation ng moringia wasing le sexually assault ra kikarel buig era masay era sakura ka era bulura ng amay kata melmol mra Meang el Chais ma tara ay sa isela bulura Taiwan ngarang isel klolo mrael el delegation ra bulura Taiwan el mera bulu belau hedringia president chai ra bulura Taiwan el me visit ra bulu belau tiya katil bulu belau matirekal bulura Marshall Islands Michael baby ra bulu ngara taheyol niya ngarang niya dolong lel ni mabulura Taiwan tol tirak ra ay seng kai kidel president ra Taiwan mera bulu belau bulis ra bulu belau overall lo bengela emocho inersel Taiwan trigel security officers ra president ra Taiwan el make sure en kai kidel president ra Taiwan sel arrival mera bulu belau en secure the safe el mol multra loral atol tirak ra ay sen tirak ngaring ya Taiwan naval ship el mera bulu belau mengulak el kire la duration at kaya kidel visit official visit ra president ra Taiwan el mera bulu belau tial visit ra president ra Taiwan el mera bulu belau amomu ra March 21 kada melmul mra Meang el Chais sentira kan isela bulu ra Taiwan ma bulu ra Taiwan am lakungi el mo donate tra patrol boat el mera bulu belau tial patrol boat el bol donate ringi dia kal sal klo leng gerir sel PSS ramli kam sel PSS kabam endi tial patrol boat tamol nga seura bulu belau mangar ra bel belau e dire kal malmul nga seura bulu belau ra lagarengel se kitel 80% tel kidam la angil til mo Palau National Marine Sanctuary mangway se endi atol tirak ra ay se kabelmenta til kakalo ay silwasing temo deliver tial botra tiai kitel patrol botra o ingrang enti kata mereng asuli ra adra Taiwan ra malu mil el donation el tirel spaan ra bulu belau kata malmul mra Meang el Chais el isela bulu lol ngaseo ra bulu belau sel bulu ra siabalam la aplets ra 400 million yen 400 million yen na ngara 3.6 million dollars el donate ringi el mera bulu belau el kire la economic and social development madire el maritime safety to ra ringi la daw madire el mo lang sewa infrastructure development ra bulu belau se dire el malumil ice kada mera masuli ra adra shabal ra malumil le spal el donation kada melmul mra Meang el Chais ma isela fats igel fish aggregating device kada kurang ra isela daw me hu isel wasea sil Bureau ra Marine Resource madire kal Palau National Marine Sanctuary Office amlo consult loban trira
our local fishermen sa Blue Belaw el kire la wasing ngaregira ungil basyol po deploy a FATS ring ay kay kitel FATS mal ubeng fish aggregating device ay ka nga umbi akkel klalo madire kal ngaring ay kel tung anchored FATS ay ka nga waya lol attract tangi kel matang mile mo lo arataw beng attract tam kita rel ngigel ay kay kitel ngigel mo luter e ungil ay kay kitel FATS sa ul kira maklol ngigel kay kel maklol ngigel Messi kay kel mikitrel ngigel mo ungel la kuk attract kay kel muk tel maklol ngigel ruli atlet telel o ngigel mo beo el protocol ka rosel ngigel ngara pasyol follow ay kay kitel lombi aklen FATS mal ube ngigel anchor the FATS atol tirak ra ay set tirak kitel adra Bureau of Marine Resource ma tirak PNMS am lokan saltra fishermen ra Blue Belaw wasing arigel basyo ngil borni ay gang el ngaray kel coastal area sul kukmol nga seura tokor omnieta wan sel masim ra 80% ra kabila Blue Belaw mo tiak omnieta ring logiwa Palau National Marine Sanctuary madol tirak ra ay sia sira 20 dor tinel bel mutre el anyam la mornia 20 ra kay kitel FATS el arataw ngara belura ngara lom bang ayang al matira kan esar madol tirak ra ay el sel meeting ra Bureau of Marine Resource ma PNMS ya fishermen samlo o suggest lo asin tirak kan laptop da be bira FATS el mura tabela amal kayo kung matira kan belura rai tol tirak ra ay kaya kitel meeting ra Bureau of Marine Resource ma PNMS ha lorni sira March 8 mang kada kuk ngara isela Palau National Marine Sanctuary men mutra isela kaya kitel tukura FATS Meang el Chais lo sab el matigaringil wase mang waisel Blue Belaw at tukura promote at tukura conservation hindi kay kitel tukura FATS lola sa mo deploy Meang el Chais lo sab el matigaringil wasing protocol organization sa Blue ada waya lakal support FATS malubeng fish aggregating device len waya loes wase kay kitel FATS environmentally unfriendly makata malmol marami ang Chais diril cook isela sel PNA para Paris to the Nauru Agreement tel lamu la meeting ringira Blue Belaw el all time le partner lo bangela Pacifical niya kumbali ra Europe peol trawang kalela Blue Belaw madiri kal belura ay kay kitel ngara PNA region cook team tara ay sen lo sab ila TMC mitigiringia wase say kitel kumbali lo traway kal ni kra PNA region lo di mukra Blue Belaw dia kalol traway kay kitel ni kel lo de lo kiwa tukura FATS malubeng fish aggregating device se di tara Meang el Chais lo sab ila TMC mitigiringi wase kay kitel FATS lola sa deploy ra Blue Belaw awayal environmentally unfriendly mong waise hindi kukmol nga seura tukur o mangitara Blue Belaw mul nga seura fishermen se di tara Meang el Chais lo sab even moon may kada malmol mara Meang el Chais mura isela PPUC matol tirak ra Chais ya PPUC mlarengia adal lengil el til mo filler sel posisyon ra CEO malubeng kel Chief Executive Officer ra PPUC ra last year tol tirak ra Chais mlarengia adal mli apply el mura o office ra CEO ra PPUC tikiling iringiar at board logiwa majority vote e logiw selection process ra PPUC madol tirak ra Chais al kontilog da confirmation letter el murang kalaf temle at atu ulmol mong edim lekyun stopa al atu ura talong lela PPUC mangkay kitel adal lablel loto turu clear confirmation letter ringin morngil mo filet kay kitel position ya ura erul Sunday engya tuwab da Chais wase Mr. Greg Darong mo chairman ra board ra PPUC mo acting CEO ra PPUC madol tirak ra Chais yung lo sabi ila haba bilang ila PPUC tuwab dal kirel kay kitel toy et tilob da el lo address ra questions el
lor tilul kiwa Island Times temal oil wase temle dimla kabol vinay mal ubel confirm bel wase oy tengil el ti aplicante motel position ending dimlo ay sel wase a position rasi ora PPUC adir kamel mon bel open se tra ay sel no sel la Meang el Chais sel mulmei el alkap sengei ay samrail sel mel sande kluk temelo labab eskomal masulang ang klaga olkari lekel mul mesringi Meang el Chais TMC channel 8 ebong sel mel sande